Чыршывра бурнагансем килдел армаллы тапхырамыл лейіртерні баллы. Кунберге стоп коронавирус сайтра ядарлы ыйдым ертерне. Ытларағы шешемгебе унчен-хенчен нумайра худшынныне білдерне. Траны ченчивраган, тутла абатланаган ешлы. Ыйдым пізімледі ветарық фильмсембе сериалсем курагансем кенеге вулагансенчен ытларах. Малдан вахыт шидейменнене була, мынде булин шеннене вернегенсембе физкультурына явышны земде сахалмар. Концертсембе спектакльзем иртерме чарны хушыра, чываш артистизем мәнешлешші. Чакна візен социалы сетсенчи страницизене тишкерзе білдемір. Паян вайлы шленегішін кымага яшки жимееп тивешлі бүлдезе жұтлап. Акпығыр, чудо. Чуваш республикин тавадевичлі артизе Петр Садовников сцены бурнышне ялды келенюбе улыштарны. Хыщидене тұрықра, едерне районенче лапрагасенче уйхытланишта духмазыр гунлать. Твангеленче ашамыш сценарне упраган, аджалыхри аза иллюзине давраган кедесіре пуринче нетлавы ғыдыртерме гымыллать выл. Килгардышынче хужаланны е пахчарадырмашны, пулла жүрені е ялйышпагалашны, шагы педембех чуна ырлых күреттет. Палах театр сталыхи кулленхи бурнышра даманы жынмаш. Сцены жинже калыплаган сценарзен сымахесем час-час шуғышсене сереші. Шендері гунеделне лапрагассенчен варжыра булны ендешісене Петр Садовников шапла сывы вулаза хизеп тума шутланы. Аслы варжына туан ялдан шырал бирлік шиндукса гайны. Шел булинде шитмі закырыжы каялла тавранайман. Ял баттырызене халаллаза сывы. Александр Алга. Сазардык тревога янрарирбе, сазардык паргарыстырза, бир витлік видер сардурлы хирбе, васкарымыр аслы варжа. Шамрыксен театрин ытты культура жүржесен беге халыга вғытлы хупма дивне. Шавахта артистсем кураганзембе шихыну жухатман. Интернетра педжекизем валиде, аслызем валиде терлі конкурс ергелезе бұрайшы. Самохран пур дебірле Надежда Сергеева калыплаган кужак етне жыраза дупны. Е театр ісченезем декорацизем мінле хадерленин выртынлықне ұшса барашы. Шавахта ытларах чухне кураганзем вғыда узылы иртерме бұлдар чырдезе, артистсем келден духмазыр сывы юмах вулашы. Кажалы берсерінбе Константин Васильевич Иванов шуранларанба, шарва дыры шул шетнине уявлатпыр. Шавынба да эбізіре унын юмахизінчен пірне вулаза барастедіп. Иге хер. Шак тапхырда артистсем хызендеслігібе үтезене де хавхаландармадыры жайшы. Сцена ыстызем аслу ява халалана онлайн эшпужа хастар худшын магымылдуны. Президент фронтра паттырлық кыдартны тыванезем жинчен галаза барайшы. Кепрезем варжыра булны чываш ширав жизен күнжулебе палаштарайшы. Унын ылтын бачара, тархулара, салдак ачысен, юманлықра шаплапылны произведениесен, булагансен, чи юратна кенегесен пулсатырашы. Леонид Агаков — чаваш халық писателі, шеш пельмеши премии лауреачы. Паяны бісіре Леонид Агаковын барыша шулесенче шырзабыны кун кенегин бір сывыкебе балаштарашын. Зал бұштарма жарны тапқырда эстрада артизесемде хызене кымыллагансембе кушым зырмайбай шештер бұлма бұлдарашы. Уйрым тапқыр вғыденче юрысемде паянхи самана башайла жуллы. Келден духма хушман вғытра, курагансене хавхаландарма чываш эстрада артизесен союзы ядарлы хайлав хадерлене. Хузанчеважы Алексей Наумов ташак тапхырда пулдарулықне адаландырать. Хархи шихуну мелезімбе узугурза кударанчен вғыт шидереймен хайлавзене күншуде гыдардать. Хузан Шубашкар Московба Челябинскри музык шизембе бірле шихынза ішлет. Хышысем жын уйрым режим вғыджы кураган азынже юлмалы саманта демелле. Мускавра тепленне елдік районенжи патыркелди Эльвира Борисова шулдалық пұшламы жынже хыйн шутлі блокне ерцы бұма бұшланы. Ундавыл вон-вон ел жинның сынарне галыпланы. Халя мускаразене гымыллаган вон-ви жибенитлайшин Эльвира страницыне жирынны.